Omwana ogu najanganwa mweta Lois Naturinda ow'emyaka 3 kandi nagamba Oluganda konka atarikumanya amazina g'abazaire be n'ekyara hari kuruga. Abantu aheerwa okwo abaragurira omwana onu bakamumanyira batugambira abazaire be bajunanisibwa muno nyina abokuba omwana mukusoborra kunora ngu abe naikara nese ekikoleka nyina aina nambera ariyo arakarikara nabo. William Baguma omutora w'ekyaro kya Kiranzi omutawuni kanso ya Kyegegwa otorotwire omwana ogu najangwa arebera abaana be bino omwana ondijo kwababurize nikwe kumugira ngo abira ari n'omushaija omunagireho akiruka. Nawo omusajja enyuma n'omwana abakondine n'omwana hati wabakire mwirebo bomu yabagamba omwana genda nawo ndagaba tabara hati bayizira abana ndo omwana abahondire enyuma. Jane Kabasinguzi ow'ebyamakana abaana omu district ya Kyegegwa najanga omusabitemwe batorotwire abaana bana kandi eshonga egi ajegikyerire obutabanguko obw'omumaka. Akwana kinu norora ntukibwirire omuzaire omukazi akasigaho omwana yamurekereza ensonga endi tune ensonga y'olunaku ensaba abanyabuzaale oba bayise oba nyina bayise nkati abo Rwanda rubejo mutabari bumtwari Gasha kwa Philip Marangira.